Ay ginian kolena yang landi yang mesin kembung aku memang dite kamping ro yang dite si satar di sebaran jadi khusus si bisa satalena biga mangan nai sagit kami ya anak si tugas salelen deki aku nak titik nasa malai ay jod buka landi yang lemanga berus kumbung lo dah memang dite pemerintah kamping ASEKA Edami Muslim si Satan Yesus. Yo tekapu ne Pak alami titik sama lain mesi ngaite pekan biga mangan gogo manok lan tekapu nasang bau nakan saraja landing na natas di baki dadania nasang mendia anak se landing lemangan berkembang rod amang Tesua lain duang, go kolen yang manok lagi. Sipa ukando doit ngasang boleh bang ngasang taiti ba doit ngasang taiti kursi. Peroranin ngasang tasik silmai do posil lain. Kolang ngasang bomba do posil do kan. Yo go manok lagi. Kaput de ngasang ba nak ngasaran. Yo, emak bakil bupati, harus sampai dengan itu titik. Yo, emak bakil bupati, harus sampai rombongan atau momang harus yang lagi. Tarmangan lonto torok, bersedeki sanggit ami anak dot unik belago si Satar Misi Barat, si kita si desa Satar Linda. Landing dari buat cinta lah natas kami anak titik masang kemalai. Ay ginian kolena yang landing yang mesin kembung aku memang dite kamping ro yang dite si satar di sebaran jadi khusus si bisa satalena. Biga mangan nai sagit kami ya anak si tugas salelen deki aku nak titik masa malai. Ay jod buka land yang lemanga berus kumbung lo dah memang dite pemerintah kamping ASEKA Edami Muslim si Satan Yesus. Yo tekapu ne Pak alami titik sama lain mesi ngaite pekan biga mangan gogo manok lan tekapu nasang bau nakan saraja landing natas di baki dadania nasang mendia anak se landing lemangan berkembang rod amang Tesua lain duang go kolen yang manok lagi sipa ukando doit ngasang boleh bang ngasang taiti ba doit ngasang taiti kursi peroranin ngasang tasik silmai do posil lain kolang ngasang bomba do posil do kan yo go manok lagi kaput de ngasang ba nak ngasaran. Yo, kan may legendo Lambung Baru dan ngasang ASEKA anak itu ataupun imbilite oleh pisabari kebetulan ton bongkok sariwan. Ano may libadami itu landing le. Mangatai Raja Meseda sekadite muslimin cea lintor cea desa Satarlena. Ano may perayaan Idul Adha Lesero Raya Kurban. Lenai dia sampai dia oleh Presiden Gubernur Lamai. Cimpai te kudita. Teing one perayaan kurban ho samong koa ajak pilih se kampung lagu itu. Letang lu bupati wakil bupati begitu koles ASEKA atau yang kempengan itu. Bokon lontolok cer dite ngasang malai kami ngasang anak kan bo. Sama nuk kita tike kulit kapute pak pola terjun. Neta dami kolete. Tecan. Terima kasih landing berkat de
mori mese para mga cuman tahu di termal suho tesuan ano maya sakke to morite kapute pau kolete gomal neutara mi kolete etan pa bupati at mga ya one kapaten Manggarejo baga minga sanga sepedo ite to mga cialagu celan robong dite kokole da namin cetitis tua klasanta kapuite ngasang malahi nigitu koles asekaya muslim etanata bisa banget cucun maliso. Terima kasih. Yo, Ama Wakil Bupati, aku sampai dengan itu titik. Yo, Ama Wakil Bupati, aku sanggit rombongan atau momang aku diam lagi. Tarmangan untuk turuk, bersedeki sanggit ami anak dot unik belagu si Satar Misi Barat. Si kita si desa Satarlinda. Landing jadi buat cinta lah natas kami anak titik nasang semalai. Ay ginian kolena yang landing mesin kampung aku memang dite kamping roh yang dite si Satar di Barat jadi khusus si Lisa Satarlinda. Biga mangan nih sa agit kami anak si tukasalele di kia gunaka titik nasang semalai. Ayo buka landang lemanga berus kumbung lo dah mau mandi pemerintah kamping ASEKA Edami muslim si Satan itu yo tekapu ne Pak alami titik sama lain mesi ngaite bukan biga mangan go manok lan tekapu nasang bau nakan saraja landing natas ni bati dalania nasang mendia anak si landing lemangan berkembang rod amang tesua lain dua go kolen yang manuk lagi sipa ukando doit ngasang boleh bang ngasang tai tiba doit ngasang tai kursi perораnin ngasang tasik silmai do posil lain kolang ngasang bombang do posil kan yo go manuk lagi kaput ngasang bau nak ngasaran. Yo, kan maya legendo lambung baru dan mengasang ASEKA anak itu apapun imbilite oleh pisabari kebetulan tombongkok saya kan may libadami te landing le mangatai Raja Mese da ASEKA dite muslimin cea lintor ce desa Satarlinda kan may perayaan Idul Adha Lesoho Haraya Kurban. Lenai dia sampai dia kolele presiden gubernur lamai. Cimpai te kudita. Teing one perayaan kurban ho samong koa ajak pilih se kampung lagi. Letang lu bupati wakil bupati begitu koles ASEKA atau yang kempengan so. Bokon lontoloh cer dite ngasang malai kami ngasangan makan bo. Sama nuk kita tike kulit kapute Pak Lupola Terjom. Neutara mikolete. Tacan. Terima kasih landing berkat de mori mese para mangat cuman tahu di termal suho. Tesuan ano maya sakke to morite kapute Pak Lupola Terjom. Neutara mikolete. Etan pa bupati at mga ya one kapaten Manggarejo baga minga sanga sepedo ite to mga cialagu celan robong dite kokole da namin cetitis tua klasanta kapuite ngasang malahi nigitu koles ASEKA muslim etanata bisa banget cucun maliso. Terima kasih.